ikaze mu kwikicana channel yanyu Nyashi Empire. Muri kumva umugabo w'ibyegeranyo nitwa Hakizimana Response. Kuri uyu munsi kuri iyi saha FIFA isohoye urutonde rw'amakipe 10 akomeye muri East Africa y'Iburasirazuba. Amakipe 10 tugiye kugarukaho kuri list yacu. Batinze reka tuye ku mwanya wa mbere. Mwanya mbere turasanga ikipe yitwa Al Hilal Omdurman yo muri Sudan ishinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu. Itwaye ibikombe bisumba ibindi cya Sudan Premier League, inafite byinshi kurusha ibindi muri Sudan. Yakunzwe cyane kugera kure muri CAF Champions League, ariko igeze kujya mu mushinga wa CAF Champions League cyangwa se Champions League mu mugabane wa Afurika. Niyo kipe ifite abafana benshi muri Sudan, yewe ikunzwe n'abaturage cyane muri Sudan. Niyo kipe ifite umubare mwinshi w'abayikurikira kuri Sudan cyane. Yatwaye ibikombe byinshi cyane harimo Sudan Premier League, ifite ibikombe 29 byose bya Sudan Premier League, Champions Sudan, Sudan Cup, nayo ifite byinshi birenga 30. Urumva ko ari ikipe ifite ibikombe byinshi cyane muri rusange. Tudatinze kumenya ko tuhasanga Al-Merreikh yo muri Sudan, nayo iri kwashina mu gihe cy'imagana cyenda n'umunani. Ifite ibigwi birimo ko ariyo yatwaye ibikombe byinshi cyane mu gihe cy'igihugu. Ikurikira Al-Merreikh, Al Hilal Omdurman. Al-Merreikh ishinzwe mu gihe cy'imagana cyenda n'umunani, ifite ibigwi birimo dore ko arimo rumwe mu bahanganye cyane na Al Hilal, dore ko iyo bakinye abari derby dasanzwe cyane nkuko mu Rwanda wakumva APR na Rayon cyangwa se Rayon na Kiyovu, nabyo bakinye uko bimeze. Rero kipe cyane kina CAF Champions League buri mwaka, bivuze ko ntabwo ugisiba mu matsinda. Igihe twebwe amakipe yo mu Rwanda abafite inshingano, intumbero cyangwa se indoto zo kujya mu matsinda, ya makipe abitwayereyo akanajyamo buri mwaka. Al Hilal na Al-Merreikh zikina amatsinda ya CAF Champions League buri mwaka. Ibikombe yatwaye mu ikipe muri Sudan ya Al-Merreikh, Sudan yatwaye ibikombe bya shampiyona 20, yatwaye Sudan Cup 15, yakuna Sudan Cup wayigeranya igikombe cy'amahoro kibere na mu Rwanda. Tudatinze kumenya ko turasanga Simba yo muri Tanzania, Simba FC ishinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatandatu. Ifite ibigwi birimo ikipe ikize igeze CAF Champions League, niyo qualified semifinal inshuro nyinshi cyane. Ifite abafana benshi kandi ikungahaye ku bukungu, nuko abakire bayo ifite ibirombe bicukanywe agaciro akomeye cyane. Ikipe yo muri Tanzania ikaba ibikombe birimo Tanzania Premier League 22, itwara FA Cup, Kagame Cup, itwaye byinshi cyane. Yakoze no Kagame Cup zikunda kwa muri Tanzania, inkunga n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame, itwaye nyinshi cyane. Ikipe twakabaka go ku mwanya gatatu ni Simba yo muri Tanzania, Simba FC. Tudatinze ku mwanya turasanga ikipe ya kane nayo yo muri Afrika yitwa Young Africans yo muri Tanzania, nayo yashinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatanu. Bivuze ko Simba irusha umwaka umwe Yanga. Iyi kipe ifite ibigwi dore ko muri imyaka 5 ishize ari hari ibikombe bya shampiyona byose Afrika, ibikombe bya bitanu byo muri Tanzania, dore ko Simba itakoragamo. Durama ibigwi n'amateka bya Young Africans. Muri 2023 yageze muri CAF Confederation Cup final. Niyo kipe ifite ibikombe byinshi mu karere ka East Africa. Ibikombe yatwaye birimo Tanzania Premier League 30, nyinshi kurusha izindi mu karere no muri Tanzania. Zikafa Kagame Cup ni nyinshi nizibarika. Muri gatatu turasanga Gor Mahia, ikipe ya Gor Mahia ishinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani. Ifite ibigwi birimo niyo kipe ikomeye muri Kenya, ifite abafana benshi cyane. Itwaye Sekafa Kagame Cup cyangwa se Sekafa Club Cup inshuro nyinshi cyane zitabarika. Ifite ibikombe birimo Kenya Premier League 20, Sekafa Kagame Cup 5, n'ibindi bikombe byo hanze y'igihugu yagiye yitabira mu marushanwa atandukanye. Ariko ino kipe ifite imyaka myinshi cyane, washinzwe mu gihe cy'imyaka 1968. Urumva ifite ibigwi n'amateka ndetse n'imyaka myinshi. Mu mwanya kabiri turasanga FC Leopards yo muri Kenya,
yashinzwe 64, bavuze ko yashinzwe mu 1934, ifite ibigwi mu karere. Umukeba wa Gor Mahia, umwe mu makipe afite amateka akomeye mu gihugu, ifite ibikombe birimo Kenya Premier League 10, Sekafa Kagame Cup inshuro nyinshi cyane. Twatinze ku myaka y'ngo turasanga Vipers yo mu Ruganda ishinzwe 39, igeze guhindura amazina yitwa Vipers FC ariko yitwa Vipers Football Club. Ibigwi n'amateka yayo ni ikipe yo gutera imbere cyane imyaka 10 ishize, dore ko isigaye ihura n'amakipe igakubita umufirizo nabyo guhumbya. Ibikombe yatwaye nibyo izatwara, yewe bateganya bikiri mu mikino, dore ko yatwaye ibikombe bya Uganda Premier League 5, Uganda Cup byinshi cyane bitabarika. Umwanya munini turasanga SSAFC mu Uganda yashinzwe 3, ifite ibigwi n'amateka bikomeye cyane muri iki gihugu cya Uganda. Imwe mu makipe akomeye muri Uganda yagize Intercontinental Group Stages za CAF, indoto z'amakipe menshi cyane muri Afurika abashaka kujya mu magroup stages, dore ko ikipe yo mu Rwanda agezemo ni Rayon Sports gusa igeze muri group stages. Batinze ibikombe yatwaye Uganda Premier League yatwaye 13, Uganda Cup yatwaye 10. Umwanya cyane turasanga IPFC yo mu Rwanda ishinzwe 93, ibigwi n'amateka byayo birakomeye birahambaye. Niyo kipe ikomeye mu Rwanda imyaka 20 ishize, yakinye CAF Champions League kenshi gashoboka. Ibikombe yatwaye birengiye Uganda Premier League ifite 20, Peace Cup ifite nyinshi zitabarika, Sekafa Kagame Cup yatwaye ariko yatwariye mu gihugu. Umwanya 10 turasanga Rayon Sports Murera, ikipe y'Imana n'andi mazina menshi bagenda bayitazira, yashinzwe 38, niyo kipe ifite abafana benshi mu Rwanda, igeze kugera muri CAF Champions League cyangwa se muri CAF Confederation Cup qualified 2018. Ibikombe yatwaye harimo Uganda Premier League 9, Peace Cup nyinshi zitabarika, Sekafa Kagame Cup ifite imwe yatwariye hanze. Urutonde rwa final ranking based on power, history, trophy, urutonde rw'amaranking amakipe ahagazeho, niko ku mwaka wa mbere twasanze Al Hilal Sudan, Ahmerek yo muri Sudan, Young Africans yo muri Tanzania, Simba Tanzania, Gor Mahia Kenya, FC Leopards Kenya, SSAFC Uganda, Vipers Uganda, APRFC Rwanda, Rayon Sports Rwanda. Abakaza mu mudugudu kugishije ikiganiro cyacu yanacyo cyane, andika muri comment kwe twaganiraho ubutaha. Nimwumvaga ndi umugaragu w'ibyegeranyo nyita kandi banzi nka Hakizimana Alphonse. Turabashimiye. Ciao ciao.